Halo, selamat pagi. Ketemu lagi sama Ondel-ondel. Hari ini Ondel-ondel mau ngajak main Mas Haidar. Ajak main di mana, Mas? Di Taman Mahoni di Cibubur. Mas Haidar udah siap nih. Main apa? Main bola ya? Main bola. Licin dulu Ondel-ondelnya. Licin dulu, Mas. Oh iya, rambutnya hilang, udah gundul, dicabutin Mas Haidar. Isolatif aja. Yuk kita main bola yuk. Lihat ini bolanya, Mas. Yuk tenang yuk. Yuk kejar, Mas. Bagian mamanya ini. Mamanya ada olahraga. Ya, Mas. Iya. Ini tenang yuk. Wah. Ini oper. Dadah. Johnny, Johnny, yes papa. Eating jelly, no papa. Telling lies, no papa. Open your mouth, ha ha ha. Boleh datang. Aku lagi main nih. Yes papa. Eating chocolate, no papa. Telling Mana Mas lies, Haidarnya ya? no papa. Mas Haidar kok nggak ikut naik? Mana? Oh, Mas Haidarnya di bawah. Ayo Mas, naik yuk. Tuh, Mas Haidarnya. Oh, prosotannya kotor ya. Coba kita lihat. Wow, kotor. Nggak jadi ya. Jadi nggak jadi prosotan dong. Lari-lari aja yuk. Haidar. Ondel-ondel lagi ngapain, Mas? Lagi manjat. Manjat tiga. Pegangin Mama. Ondel-ondel hebat tuh. Bisa gantungan ya. Gantungan nggak lepas-lepas. Pegangin Ma. Dua tangan. Satu. Awas licin.
Gray color, where are you? Here I am, how do you do? Oh, mau nyampe. Sampai. Blue color, Yeay. where